muzeju Vuka Dositeja se uglavnom bavimo 18., 19., ali i 20. vekom ako ima razloga. Povod tome ovog puta je izložba Ispričana ne pričava, kako smo koleginica Elijana Gavrilović i ja nazvali izložbu koja obeležava 100-godišnjicu rođenja jednog od naših znamenitijih slikara 20. veka, Miodraga Miće Popovića, i jednog od značajnijih književnih kritičara i dramskih pisaca, Borislava Mihajlovića Mihiza. Svoj naziv ova izložba duguje jednoj davno postavljenoj izložbi u prostoru muzeja Vuka i Dositeja. 1952. godine u ovom je prostoru organizovana druga samostalna izložba tada mladog slikara Miće Popovića pod nazivom Selo ne pričava. U to vreme Mihiz je bio muzejski asistent, a to je bila prva gostujuća izložba u Muzeju književnosti, kako je Mihiz nazvao muzej Vuka i Dositeja. Popovićeva izložba Selo ne pričava bila je inspirisana pre svega srednjovekovnim zidnim slikarstvom, ali i našim folklorom, podstaknuto napuštanjem sela i migracijama ka gradovima. U međuvremenu za muzej Vuka i Dositeja otkupljeni su Mićini radovi Dositejev licej, škola Dositejeva u Kninskom polju i manastir Dragović. A ovom prilikom je izloženo jedno od retko sačuvanih dela koje su bile tada izložene tokom izložbe 1952. godine i koji će potom u ukupnom broju od 17 radova biti izloženi u Parizu u galeriji Barbizon posle izložbe Ne pričava o kojoj ovde govorimo. Imajući u vidu da su izložbom Ispričana ne pričava predstavljeni raniji Mićini radovi druge polovine 40. i prve polovine 50. godina, takođe su izložena i likovna pisma koja do sada publika nije imala prilike da vidi. Naime, radi se o svojevrsnim prikazima i doživljama koje je Mića Popović imao tokom boravka na Montmartru, kada je svom drugu, Mihizu, slao kolorisane crteže i kratko opisujući doživljaje koje je imao pre svega u jednom od najstarijih kabareja, Šela Panžil, i onoga što je imao prilike da vidi na Montmartru. Mladi Mića i mladi Mihiz upoznali su se još 1946. godine posredstvom zajedničkog prijatelja Živorada Žike Stojkovića. Mića je tada stanovao sa Vojom Đurićem u neposrednoj blizini muzeja Vuka i Dositeja u Siminoj 9A. Tu su dolazili svi ljudi otvorenog srca, svi oni koji se nisu mirili sa režimom posleratne mlade države i svi oni koji su hteli, kako je Mića govorio, da svoju mladost ne prožive nemušto i pognute glave. Dobrica Ćosić, tadašnji politički funkcioner i narodni poslanik, u svojim dnevničkim zapisima opisuje društvo iz Simine 9A. Fama Famić, Miodrag Popović, student likovne akademije, anarhično raspoložen, želi da bude samo slikar, mrzi reakciju, a ponekad se reši da bude 5 dana reakcionar. Tada se svađa sa svima ovde, budući akademik. Duhovni vođa ovog društva koje se okupljala u podstanarskoj sobi u Siminoj 9A bio je upravo Borislav Mihajlović Mihiz, Dalaj Lama tog društva. Slavio je Mihiz te 1946. godine i krsnu slavu u Siminoj 9A. Oko zida bilo je klupa, na podu gomila knjiga, a na Marksovom kapitalu panj. Na panju slavska sveća. Umesto žitom ponudio je pekmezom, kako piše Dobrica Ćosić u svojim dnevničkim zapisima. U to vreme Mića Popović bio student slikarstva i dolazio je na ta svakodnevna druženja u Siminu 9A. Nije se mirio sa načinom nastave na samoj likovnoj akademiji i već početkom druge akademske godine
on je pozvao i nagovorio svoje kolege sa grupe da odu u Zadar i da tamo osnuju prvu umetničku posleratnu koloniju. Njima se pridružio i mladi Mihiz, zato što jednostavno je bio član te grupe, iako nije bio student slikarstva, koji je njima u trenucima dokolice čitao francuske i ruske pesnike, morao i da im pozira, a takođe je i sam uradio u tehnici nanošenja boje prstima 2 slikarska dela. Uprkos velikom broju radova, po povratku u Beograd, vrata Likovne akademije su im bila zatvorena. A Mići Popoviću, uz obrazloženje dekana akademije, zauvek. Imao je do tada već 2 samostalne izložbe, ali je učestvovao i na grupnim izložbama. I slika koju imamo ovde izloženu je i slika Beograd. Za nju je dobio dobru ponudu i prodao ju je, ali je pola svog honorara dao upravo svom prijatelju Mihizu, koji je sa tim sredstvima štampao svoju prvu zbirku pesama. On se nije libio da tu napadne jednog Miroslava Krležu, Desanku Maksimović, Gustava Krkleca. Neke pesme posvetio je svojim prijateljima sa studija i sa književnosti i studija likovne umetnosti. U nekim pesmama obraća se i samome sebi, obraća se Branku Radičeviću i govori kako treba da se ta lirika vrati na neki način u tu epohu Branka Radičevića. Mića Popović je stvaralac koji se podjednako interesantno izrazio kako na likovnom platnu, tako i na filmskom. Radeći nekoliko filmova, od kojih je film Delije uvršten u kinematografska ostvarenja od izuzetnog značaja. Mića Popović je bio jedan od predstavnika takozvanog crnog talasa. Njegovi filmovi su bili često bunkerisani, a ne samo kao filmski stvaralac kroz režiju ili pisanje scenarija, on se ostvarivao i kroz pozorišne režije. I ne samo to, on je na pozorišnim scenama izrađivao maske, scenografiju i kostime. Njihovo prijateljstvo trajalo je gotovo do njihove same smrti. Oni su se međusobno i uzajamno pomagali, bez obzira što su im karijere išle različitim putevima. Mića je bio slobodan umetnik, slikar koji je izlagao po celom svetu, držao je predavanja na različitim univerzitetima, a Mihiz je svoju karijeru više vezivao za Srbiju, odnosno za jednim delom Novi Sad i najviše naravno radio i bio aktivan u Beogradu.